Чолпон Ата шаарынын ипподромунан баштап Корумду айылына чейин Чуркоо марафону болуп өтүүдө. Бул иш-чара жылда өткөрүлөт. Ага ар кайсы өлкөлөрдөн жана Кыргызстандын улуу бурчтарынан дагы келет. Ысык көл жээгиндеги марафон Шанхай биримдигинин көмөктөшү менен жүргүзүлүп келет. Буга 22 өлкөдөн келишип, жалпы спортсмендердин саны 3000ден ашуун. Бул Борбор Азиядагы эл аралык статусу бар жалгыз марафон. Жеңүүчүлөр Азия оюндарына жана Олимпиадалык оюндарга жолдомо алганга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Жаш курактары боюнча айтсак, мектеп окуучуларынан баштап каарыларга чейин көрсө болот. 77 лет. Марафонго ишканалардын, банктардын кызматкерлери, жергиликтүү тургундар жана көз азиздер да катышты. Баарынын маанайы эң жакшы. Жүздөн ашуун майы кызматкерлери жолдогу коопсуздукту көзөмөлгө алып турушту жана да тез жардам иштеп жатты. Девочка, бегать надо, бегать. Адибек Нурсултан Адибекович. Удачи вам! Я рок мир для бегунов. Кто бежит, всегда здоров. Улыбайся и беги, ждет медали впереди. Легкий ног, любовь сердцам. Мир желает бегунам. Не сдавайся и беги, ждет победа впереди. Чуркоо аралыгы түрлүү чакырымдарга бөлүнүп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Бул марафонго жыл сайын катышып келебиз. Жыл сайын ушундай спортчулар үчүн, жалпы ушул спорту сүйгөн көрөрмандар үчүн спорттук саамалык майрам болуп турат. Бул медалде ушул атайын аралык берилет. Мисалы менде мынакей 10 километр деп жазылган. Ушуну эгерде басып өтсөң, сыртка өтсөң, ушундай медаль тапшырылат. Мындай медальден үйдө бизде комплект болуп калды, Кудайга шүгүр. Эми бул биз үчүн жыл сайын салтка айланган бир майрам күндөрдүн бири болуп калды. Салтта кетебиз, көл жээгинде сонун атмосферада чыркап кетебиз. 3-cü yolunu atışadağız. Psikolojisi. 3-4-cü yol. Канча жаштасыз? 52 yaşta. Мурзалиева, Чолпон, ТРК, Волна, Ысык көлү. Здоровый образ жизни – путь к долголетию. Насколько это модно среди молодежи? И модно ли вообще? Тимирлану 17 лет. Он занимается тэквондо и борьбой, ведет здоровый образ жизни. Но, по его словам, мало кто из его окружения берет с него пример. Нет, не модно. Ага. Почему так думаете? Потому что вижу, у меня знакомые есть, друзья, которые не ведут здоровый образ жизни. В городе Каракол для поддержания здорового образа жизни есть те условия. Мы сами занимаемся боксом, спортом. Мы видим, часто пацаны бегают, тренируются, футбол играют. Вот сейчас мы это бегаем. Парк. Для поддержания здоровья не обязательно покупать абонемент в зал, тратить деньги. Достаточно прогулок и утренних пробежек на свежем воздухе. Да, конечно. Мне кажется, спорт – это вообще неотъемлемая составляющая нашей жизни. Потому что здоровье нужно беречь с молоду. И говоря про моих друзей, да, много среди них тех, кто занимается не только бодибилдингом или легкой атлетикой, также есть кто занимается волейболом, баскетболом, футболом даже. Это
Мне кажется, да, молодежь сейчас это ценит. Однако здоровый образ жизни заключается не только в спорте и правильном питании. Это также внутреннее состояние. Нужно научиться быть счастливым. Вот он, ключевой момент поддержания здоровья. Айделия Туркибаева, телерадиокомпания «Волна Иссыкуля».